Tuhun kalazan nopo nga iso bangsa tayko tuhun do mamagun doy pagun ipunganan do Sabah. This video documentary on Kadazan legacy was made available for broadcast through the support and sponsor of Bishop Josiah's friends and partners. This is Radio Sabah calling from Jeseltu, North Borneo. As Kadazan, I'm proud to be part of the largest ethnic indigenous group in Sabah, Malaysia or Borneo. It is my moral obligation to share with you the history and the origin and the legacy of our people so that our new generation can understand that our identity is known by God, given by God. We thank God for this time and season. Hear our story. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Tau o kupo o tuhun, hadao kupo o tuang, tau o kuo kadazan, hadao kuo tangaa, hadao kuo tombingon ka, potudungo kudo osogit, poigomo kudo osoui. Potudungo ku do abakas, poigomo ku do ohigkang, potudungo ku do apandai, poigomo ku do oiho ka. Inait by a Kadazan priestess reciting the creation of man. Kopi besian nung suaboy tabenay ku do tamay motoko do magyapinay sabagi do
sakag do tuhon do kadazan. Bos na po nga kay tutunan do iso-iso bangsa. Atagak na po bos do kadazan nga. Atagak na ti kay tutunan do isay o tuhon iti. Mauli koy ho, mauli ko tutuni sungon subazan. Ingka na ikinentakan di untuk di musim na British. Musim na Raja do Sultan na Brunei. Tu audisi ho katutun tonggo tiso o tuhun do tanga, tonggo tiso tuhun do kuijau, mangkahak, tuhun lotud, tuhun timogon, tuhun tagol. Au so tiyo katutun. Tu aiso au katama o vokon do papoyo do izo na pangatuhun kadazan ka. Nga sa mantad na di kosyowan do tuhun do toko de pinampang befut membakut putatan go songyan na po di tuhun do upisol mata do Brunei te kay tuhun ngabi do papaykot itu na British do muot do isay tuhun iti o nuo bangsa do tuhun iti o kadiho iti do pangatuhun-tuhun ngabi mata day panosok iti tuhun do dusun-dusun ngabi iti ka ngay tuhun na po day pinampang day papa songyan na po sa do oton do isay iti kam o itin pangabi nga kobang na dumagang dagay diti. Kang abi diti at tunas do suluk tun Brunei nga. Kadiho sumimba okon izikoy no po nga tuhun do kadazan ka. Mamitine isinuatan di Owen Rute di tahun 1926 day book daw The Pagans of North Borneo. Ngay susubay na po di tuhun nga o sizan do tun British. O sizan do tuhun do Raja do Brunei i magagano nga do do sukay songyan na po oton sa tiyo do onu koy jiao kam au di ablani jiao na bubos do si koy do pangatuhun na kuijao koy si koy do pangatuhun do lotud patay ko tuhun do lungus ka nga mangay no po dito punganay do tuhun na British tuhun na Brunei do tuhun nga mata sokid nga tuhun do dusun nga tikam toy mo di dihingan di tutik kita daw getun British mamungan do tuhun do dusun nga orang-orang dusun manta do tuhun dusun ka tuhun ngawi tuhun bajaw ngawi minagawi tuhun British manta do sumubong datom iti no kobang dagang ngawi tuhun manta dusun ngawi ti manta sokid ka dusun na paditongon ti kita daw awa balani o buhu dia tu na British do magintong do itia kuijau itia tanga itia taghas itia tuhun do lotud itia tuhun do kuwa ka tuhun do susubay ka nga mangay na po do tuhun nga do dusun iti ka toy mo di duboko ni tuhun ni matasok do sebagai bangsa kadibago bangsa do dusun kadibago dia dem bam kapas di merdeka tay mo na padiga toko do sebagai etnik toko mamitin na di kudo di sabay no do kibali do dusun ka nga to tepot ng pakapiso nga man tadi innight lamuhing toko o gumu innight even do bubahisan nga kadazan tanga ka ibos the Bible na pa nga toko na pa nga sakag di tinodo do kinaingan man tadi Adam mo Eva om tuminangkop de som pamagunan om otumbazanzo sebagai na bisop do kadazan na pa nga tinodo do kinaingan bos kadazan na pa nga bos di pinatak do kinaingan tama iminamangon no natay mo hi man tada mo hingon nga bitoko amay dito di do innight do tuao kupo tuhun tuao kupo kadazan tuao ku tuhun do tanga kadibokon do innight minobos ina misti do osyo abalani toko do bobos do izo no pangatong kadazan ka tampos izo no toko tuao no po toko mangakon no manoki bos toko do bos no host no malazu English man toko po yao nga bitanak nga okon ko kadazan nga malazu no English no hide po diam himoton po ton pa ay no ay so dia do kayo do ba no bos ta kadazan sandan kami no atagak di ko tutunan kamay di nga may na toko unsubo saka nga bitoko do tamay mo na magibobos di kadazan o bulih toko magibobos da English malazu
I also can speak English very well. I am a professor. I can speak bahasa Indonesia, Malaysia. Tetapi aku hiwa ni bosan dadi. Katawa dan belaka to sima namantad kiningan tama. Ing namang natawan ng tana. Omni Tuhan Tokoh Yesus Kristus. Om itu tutuk di Spiritus Sancti dokinengan niya pa dia katawa dan.